kay di ka madanagan. Tanapik sa pelatirik na magpabarakin ka ti apat nagtirabi ihana silip-sim anabaran tarakot mo apay lagay nakisuksukat tachiks mo nga in boarding mo nabayag nga nagtinata ni Rabi inga ang kinarita adat nakita talae aginayat inga tong paltanem gamitan talong makaikan gapo ka din bubakitin tuy lang nga resto RIC oras na din ang nagkapuan na ay wala kay oras na din ang nagkapuan na RIC apan sa malas gapun kinaarep ikapukawe day di karing-karing asisyak tulae din ka ay ayten aging ganat tumpal tade nalpasin. Ay, Chris J.T. Chacha. Naglalaing kay gayang nagchacha na. Sunata tayo po. Nagbaliwin ti panawin, di kagawad ti agnitin. Sa balin nagnaganda, nagrigad pa yung baliksinin. Pati lang akin ugali, yakon na matarusanan. Awanin nilo ka na, nga mamukidi nga panawin. Ay awanin, day di narubig, ano umisim apagbingi. At ay malasang anadamili, talay santubay santumakuti. Ay awanin, tin kami sala, tababakitin, tadatiteng ang dangi dinening nagpupunta.
pukaw da ginuyod da ay awanin ti maisala intaray da an nanusan men ti babakit tanu bumalsi ay napikit. Nagbaliwen di panawin ni baby ken ni nining sa balin na dawanda no agkawis da kinurang tela pati bantay iparangda awan ti penot pagkaangda awanin di lokana ngam amukidihon unana ay awanin day di narupig ano umisem apagbingi atay balasang anadamili kalay sang tubay sang tumakuti ay awanin tin kami sala tabapaketin tadatitenga nagidinining nagpukaw da ginuyod da ay awanin ti maisala intaray da an nanusan min ti babakit tanu bumalsi ay napikit ay awanin tin kami sala tabapaketin tadatitenga nagidinining nagpukaw da ginuyod da ay awanin ti maisala. Thank you, sir. Gyaman kami hapo. Abo Roger Prestosa, Vincent Rivera. Sunatayan niya po. Suot mo, sing-sing dito'y raman. Ano ba ito ipapanasap kayo na eh? Tikalman. Tandali, ayan, tandagan, paten-patek, prendani, karing-karing. Napegkad atong patas ko, kinaya, tinagsulsulo, karim kaniyag, atong sa umang itudo, unay tiki na tao. Jag amo, tinagpasaran, bayat kaawan ko, biyag ko di tatenam, baybay amon, kasasarita, di man laglagipin, di pa'y isungasang sangitang. Jag amo, tinagpasaran, bayat kaawan ko, biyag ko di tatenam, baybay amon, kasasarita, di man laglagipin, di pa'y isungasang sangitang. Ikit baybay, ikit siya'y taaw, idiin suot ko, sing-sing dito'y ramay. Sa mukir na, tandani, ayan, tandagan, paten-patek, prendani, karing-karing. Napegkad atong patas ko, kinayag, tinagsusulo, baybay amon, kasar-sarita, di malaglagipin, di pa'y isungasang sangita. Thank you abang Simala. Sunatayan niya po. Giyaman kami po bisita sa TV pinang taga Villabugo. Yam-yaman kami po. Mula ilan So, takay dumindi ang pakasarap mo. Awis na kami lang. Di sardayan na taripatuin. Aray City, Banawag Ken Bonifacio. Sunatayan niya po. Balin nga iti apagdarikman. Ket madadaen. Ket no madadaen.
Jesus na dito sumubali, ket iti santak na agkuri batengen, ket ti nagmula ay asipayen. Gastati kayari ganti nilalaek abalasa, di mo liwayan ket di mo metsarnayan, at aripatuen kinaiwanan. Gastati kayari ganti nilalaek abalasa, di mo liwayan ket di mo metsarnayan, at aripatuen kinaiwanan. Gastati kayari ganti nilalaek abalasa, di mo liwayan ket di mo metsarnayan, at aripatuen kinaiwanan. Di mo liwayan ket di mo metsarnayan, at aripatuen kinaiwanan. Naranyag bulan, sikat mangi Oray sa dito nagkapuan ng Araise. Sonata kita po. Anapasne, lamiis di aglawlaw, isut mang pasinge, nagbukil nga ayat, napno di samit. O bulan anabileg, sikat mang panayen, ti patek mi anapasne, iyarig mo teranyag mo, di agkupas adungo, nasilaw di patek adi agmudo. Oras na ti dumteng tapno ni tarakarake, ti bilig ti ayat at tertari patuen, panubog na ato di kabayalan at tumbae, natipkir kinapudno na usaragange. Naranyag bulan, sikat mangi paneknek, ti kari-karimi anapasnek, lamiis ti aglawlaw, isut mang pasinge, nabukil nga ayat, napno ti samit. O bulan anabileg, sikat mang panayen, ti patek mi anapasnek, iyarig mo teranyag mo, di agkupas adung mo, nasalaw di patek adi agmudo. Oras na ti dumtek tapno ni tarakarake, ti bilig ni ayat at terdari patue,
ngunitarak kerake Tibiniti ayat atar-tari patuwe Panamukaan to di ka bailang natumbain Natibgir kinapod no na usar gangin Natibgir kinapod no na usar gangin Nangalo dapat ni 1K Speed SB Valdez sa laing tigiti Barangay Official City Barangay Banawag and Bonifacio Ay apo na kaam-ama Nuromansa ay nagganas Kanayo na naiyablan Dakkel ti pamagina Macho gwapo ako nada yan na po. Arik na jay bambanti Isla ar-arya idirabi At dalobiyong anatayang Ay apo na kaam-ama Nuromansa ay nagganas Kanay na naiyablan Dakkel ti pamagina Macho gwapo ako nada Arik na pa'y jay bambanti Isla ar-arya itirabi Anya na bislak Nagmayaten abislak Anya na bislak Nagdakilin abislak Anya na bislak At datanay umablan Nagsakitin ti ablan Jay bislak ay mauluwa Galobiyong anatayang ay apo na kaam-ama Nuromansa ay nagganas Kanay na ngaiyablan Dakil ti pamagina Macho gwapo ako nada Arik na pa'y Isla ar-arya idirabi Anya na bislak Nagmayaten abislak Anya na bislak Nagdakilin abislak Anya na bislak At datanay umablan Nagsakitin ti ablan Jay bislak ay mauluan Nagsakitin ti ablan Jay bislak ay nakagandganas thank you